sivukiwe kodwa sizawusingeka moya oyingcwele. Siyambonga uNkulunkulu nawe utheni xela usisa olusemva kwami izolo hey sivela Brian ntombazana ndini kule ndlela siyenzileyo walifika ngokunje kodwa ndiphendula ifoni ndiyavela Brian. Sibabini sibathathu sileqoqobana siyifamily ezintathu siwumisile umzi wokukhonzela uNkulunkulu wathi hayibo ndathi siwumisile ntombazana ndiqaphatheke asostena inkulu wathi uthe ezwini lakho uThixo bebabini bebathathu behlangene ngegama lakho ungowenani bengowenani inkulu ndathi amen ndiyabulela dadewethu wathi ngase nathi sibe njalo Nkosi yami enkonzweni yethu hayi yadilika yabo zamvula zikhulu yokuwa yosezawuqina yokuwa wathi ngasinakuthi siphinde sithatha amandla siphinde sinika amandla kakhulu siphinde siqale eqaleni siyakhe ndathi data uThixo khona wethu izawuzameka ngabe ngifumane izawuzameka ngathi ndiyamulela kuNkulunkulu bethu nana makaqhubeke nakulo nyaka uyahamba nathi esibambile ngesandla sakhe and singasuki manje kuye siyazi ukuthi usathana yena uyavungusa singavumini bethu nani sale ehlobe sale ngalomnyaka kuphela unyaka sale sithatha ngowakho sathana singoba kuNkulunkulu yokuvela amacala ujonga zoyiqoba akona sifundisa khona ngasibuyisaphi siyasijonga indawo yekule ndawo week apha kuthi singavumi sini sijonge lo wasifela inguye uYesu Kristu amen